السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tama-tama lebih kang sila surah malabikang kay hadere rilalan na yewe taru bicaran na pong Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Imran 102 napati ki idi terutama tau matapa maka dae sininna tau matapa pada mitau ki ripuang Allah Ta'ala si tungat-tungan nai tau aja lalu ki nang kamate sangadinna ilalan napi asalamakangni. Tau matapae natampay po ng Allah Ta'ala nasaba yanunruye makiguna yasange nasehat papangaja o kumitaw matapae Yako tau de na matapa dito na perluang yasang nasihat. Fazakir wazakir fa inna zikra tamfaul mu'minin. Kada pong Allah Ta'ala peringerako rima japun na peringerange makigunay law ritaw matapai. Jadi papangajae paperingerange denaki guna laur itau dee nama tappa napagok matu itu napuji-puji ya ko tau matappa malada na perluang ya senge pangaja ya rega paperingerang napa itu ipa mulai cara mae dakwah tak pernah pakanja kimi mo pangatan na sabak matapa na perluang yaro meloe angka ripapolo ya ko tawde na matapa
namo tu ipamula ni dakwah napogo mati itu melo napogo ang katawa cara na lain nasaba adito na marasa perlu okoro ang kay melo ripaw yan naroon natampay po ng Allah subhanahu wa ta'ala atau matapae serikwa mangi mitaw bertakwa nasa bicara ugi kami na marpeo ko bertakwa takwa yan naroon to mitaw jadi tampay mitaw matapae serikwa mangi mitaw nasaba situngat-tungan na itaw agar yasa ipadupay iya ada iya gaw iya kutosalang iya rusinin na ampe kedota sifat-sifatta ipasalaman apa ya udah hulu fisil mikafah ya ipagaw payaro salenge secara keseluruhan dia natah cedek-cedek dia na yang ibawang ipila-pilai ipuji-puji ya ayyuhalladzina amanu dahulu fisil mikafah ya isinin na atau matapae pada tamaki salang riga ongkana itamay manangi aturanna ajaranna secara kafah udah hulu fisil mikafah ya wala tattabi'u hutuwatis syaiton aja lalu makacuirwi kedo-kedona yari kalangka-langka na sitange innahu lakum aduwwum mubin nasaba yaitu sitange baliman nasanasam jadi dena dia keciri yero langka-langka yari ka kedo-kedona sitange nasaba yero sitange balit musti si bali pi na jaji kutuma keciri siranga kitu jadi dena wadi lese-lese yero ampa kedota boleh riak-riakna selenge lese na boleh diselenge berarti langkah-langkah seta yang kita lalui jadi tau matapai na tampai pengalau subhanahu wa ta'ala serikuamangi matung-tung ngemitau dena kakja lenge na po leti na po selenge tapi tania sifat selan na po kedo ya mato salan nasa ngalena ya mato magalak matarapitaw mapalilipala masa sa balibulana natanya si Pak Salawan sana ya ay po Allah Ta'ala na patu-patu kasir ko amang matong-atong kimitaw aja takak-jakak tapak dupay asal langatta riampe kedota ampe sosota wala tamutunna illa wa antum muslimun aja lalu kina kamate sangadinna ilalan na biasa lamakang ni maka dani neneta pasalama memang aleta napaki mate aja napa aja tak gurui agamata kada kega lalang salamakang ya kong kasi dia na si cocok tapi pajay si lalona dene wa di makada takalan de ya dede na si cocok iro agama ita pajay ni sita ya na riyasa pasalama memang aleta napaki mate aja napa aja tumak guru nasabaya matenge pasti boleh kung nadapi waktu pura napatan tu pengalata kada melo ki tip-tip icede yare gay pamaju-maju icede ipasuro-suro icede degaga hatay di okor degaga ya ukuniro agama salang nareko tumak bicara salan na ya dasarnya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya Islam itu berdasar dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bicara jalan itu tahu mak bicara Quran itu
Aja na saliwan na kurangnya, aja na saliwan na desa se kung akadaki selang. Apa mancaja pengiwangi situ kung kasilangi meluyal. Kebenarannya selangnya boleh beri Allah Ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi Islam itu tauqifiyah, dasarnya Al-Quran dan hadis sahih. Ayah siro akurannya meloi pahang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tauriulota yang rumah dicengnya mapedece Nabi Muhammad peku batina pahang Nabi ta peku batina pahang sahabat peku iro tabiin tabiut tabiin aja na pengertian tadi makokoi bukan begitu caranya mengerti Al-Quran ya mengikuti pemahaman para salafus saleh aja na ini melupah maka dia menuru iya na dia nak dapi ini ilmu tahu untuk memahami Al-Quran. Jadi bagaimana pemahamannya sahabat tentang Al-Quran itu, itulah yang kita pergunakan. Nah sahabat ya ko salah-salah ye pak disengenge salatoni tomato amalai. Karena Islam itu start dari ilmu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, sedangkan amal itu mengikuti ilmu. Kalau ilmunya benar, insya Allah amalnya menjadi benar. Kalau ilmunya salah, maka amalnya pasti salah. Jadi start dari ilmu yang benar akan menghasilkan amal soleh. Ya, start dari ilmu yang salah akan menghasilkan amal salah. Jadi ilmunya dulu. Iya tuh kau to make agak senang, make agama selang. Pak diseng yolo, ya guru napa maka malaki. Ini ayat pertama turun ikra, bacalah. Disuruh ke jolo mak baca, disuruh Nabi ta mak baca. Ya, pura pi makan jair baca-bacana tapahani tapagok ni. Si cocok ni tu amalata. Na ya makoko te make agama selang tapamilo maka amala na tanpa ilmu. Gangkan na si sapi-sapi. Agama nasang tania agama nasang agama. Isi sapi agama nasa tania agama nasang agama. Angkat tu madari na pagok te ko sujumai kuy baca ni katok bae. Nasang igari ale na matulak bala ko bawa ni ka daruma bulu-bulu natari daun paru si bawa taloman o kampon na bawa lo ko pakapai iru gurun na saya ko matangang ibaca katobay mo bawa lo pakapai aja na mo jumai ko. Jadi itu karena ilmunya salah bukan ilmu Islam maka jelas amalnya adalah salah dan amal itu disebut kemusyrikan apa duang. Rangan nama cerak-cerak sidan nama cerak-cerak tak kena mana ngapa doang jadi ya naronasan ni agama selang ya padahal tidak ada sumbernya dari Islam. Ukoni ro perlu ke pak desa ngayolo tawe napa maka malak. Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadati. Wa khairu dinikumul wara'. Keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah. Jadi ilmu dulu baru ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah wara', menini. Ya kutama agama menini patawe. Dia nak ditapai pokok bawah kulit penirisan anini ki yolo maka dia yolo manasa ni katupole risalangi itu perintah. Ini dari hadis sahih At-Tabrani nomor 10969 Al-Hakim juz 1 halaman 92 dan lain-lain. Ya ko makan jai pahange makan jai pak disengange dia nama gampang apa kelontok-lontok kita mah apa kelontok-lontok dia nama gampang apa kelontok-lontok ki setan nah sebab irisang ya gagai napa ipagaw
Riwayat hadis riwayat Ibnu Majah kadasi fakihun wahidun asaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang ahli fikih lebih sangat ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Si dimitau mapahari agamai ahli fikih mitau ladda setange ukur tawe sidde daripada si 10 ahli ibadah. Magala irita beribadah na degaga pahanna. Ya, satu ahli fikih lebih sangat ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Matinromi ahli fikih mitau setange mas sampajang ahli ibadah dena mitau tahu setange. Naganggu tuh nalesse peringarana. Sedangkan ahli fikih dalam keadaan tidur setan itu takut. Mas sampajangi ahli ibadah nadena pahangi magampan naganggu setan. Ia mato mas sampajang pura si matu masusi elo si matimba kiru oko pasai. Kalau selalu pura mas sampajang ia mato mas sampajang ia mato salingkuh. Maromo landa naganggu setan tahu ko din apa hari agama. Oleh karena itu Islam itu start dari ilmu. Pada ibarat nak kota matema kowe ya kui pahami tentu tu sak bara ya riasanya mananna kita piang kana tupui peringaran ya ko tau din apahan na mamali-mali satu geteng wajijulna sope-sope madari aga siselle tu marna anak. Padahal din nagagawa dingi gaurang ina din ako. Nasaba elo ulena pong Allah Ta'ala. Kullu nafsin sa'iqatul mauti. Sinin na makanyawa pasti narasay manang yasange amate. Nadapi wattuna de gagawa dingi gaurang ina din ako. Nasaba ilalan na tauhid rububiyah pong Allah Ta'ala sebagai al-halik maha pencipta alina matumi bawa mapancaji. Sebagai al-malik pung Allah Ta'ala mi bawa mapunaibi sinin na ciptaan na. Al-mudabbir pung Allah Ta'ala mi bawa maturui sinin na apun-apunan na pure na pancaji. Iya na aturan na berlaku makuan jadi iterima mi bawa ngidi. Ya sange mananat tataki mananang tapi angka nunri matupu ya rupat agasanna pikirange maka dae anun na memang mi puang Allah Ta'ala iya alene Bapak teh Haji Ibrahim puang Allah Ta'ala pancaji iya to mi mapunai iya to mi maturui ku anun na tawena ala dega gawat ding maka da aja yolo tanran na anun na wadi jaji idi sumpulolona maka daki aja jolo tapi tanianut ta anun na mi puangi alena pancaji, alena punna, alena tomi matur. Angkat tahun na pujila ada anak-anak. Malolomo pi umuruna. Tapi iya ro anake sini nang kere siseta anak togi warang paratogi pangkat togi napindrangi memang mi pung Allah Ta'ala hak milik na puangi kumelo ni malay nala ni jadi ang kataw mati malolo na sabak makwir na puji punana meni malay waktu malolo na ang kataw matawa-tawa pinali ang kataw matawala da pinali elo-elo na punana maga waktu na namelo malay pada kuini mata na po pawata tu naliki pung Allah Ta'ala sebagai berhaki maturo kupura ki mata na po emelo ki manre ko garpukan na idi mani mala-mala ita may mala ari kami kita jataja ng matasan na pa pota makuto ni yasang nga amateng hadirin sekalian elo ule na po nga Allah Ta'ala jadi dia gagawa din igawrang ina din ako maka iya na riyasa
aga sana mapani ukro maka sabara ki nasaba ipahan iya ko deni pahan ko carana sabara seakan-akan alena melo mengatur ko to dena sabara nasaba dena pahan tomo-tomo malabika sila sarang malabikang kahadire nah ilalanna iya kesempatannya napatuki pong Allah subhanahu wa ta'ala ang ketujuan ilalan na surah ke-51 ayat 56 surah Az-Zariyat ayat 56 wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dia pun Allah Ta'ala purade upancaji wirupa jinge nania rupa tawe sangalinna welorami maka siweria. Jadi tujuan na pun Allah Ta'ala na pancaji ki na lorang itu maka siwiang ri alena. Jadi sininna jama-jamata pekui cara tapajoke na mancaji nilaina pakasiwial lori pong Allah Ta'ala magalongi peku carata magalon nawat di bernilai pakasiwiang bernilai ibadah lori pong Allah Ta'ala makdara makoto dangka mancaji pegawai dan sebagainya sininna yerupangkau ketep alawata takakilai supaya iru nilain nari pong Allah Ta'ala mancaji pakasiwiang iya kudeta pakwiro mancaji abalani itu mancaji bali ni matu srimundi itu nah sebab iya meru tujuan na pong Allah Ta'ala na pancaji ki supaya makasiwiangi lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala umurutta mapuncok lada ya ko ibaca-baca surah As-Sajdah merepot tabaca merepot tengkalinga fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun sesso asona akhira sisabu patang asona lino umuruna tomalabita almarhum sekitar 70 tahun umurna nabitan 63 tahun umurna umakna antara 60-70 tahun ya kung kalabin na bonus umurna almarhum tumalabita sekitar 70 tahun kumeki reking asona akhira 70 tahun per 1000 tahun sama dengan tidak cukup 15 menit. Jadi dia itu naganda 10-5 menit. Ko tapi itu pulen 60 na tahun umur tatu dia naganda tu 10-5 menit. Asona akhirat tu. Cinampalak dak mia tu kulinon. Aga nego orang yo umur ta 10-5 menit. Waktu tanana ipake macule ko tolo matarawi. Aga na narunto iro kuti maculi anak ikule matarawi dia nama dosa anak tapi tomaton nama dosa pak dia na pak guru lo mak doca ko sige anak na salangir roca ko sige mak berecu tanda moja nguru kalau lo si aga sinaga orang nguru na titudang isaliwa ko ajene kang mapelo ko an ko majuma makato batalala ang kamu ka maagu na umuru ko makero ipake juga ke kawan ni mau jalan deh nguruk na ya tahu ya bato si tinapake si makareso ko galungnya mau mak jumate de tono lo mak juma si basa pinna de angka na kami na balaw akhir arumuru na matuwa ni mese de na nulelaw galungnya akada mage tu sampajangan akada dena je ni rulle pak to madodo na padahal waktu na magala deto na pagawin jadi kaya kan ni umuru na make gunay na sinampa apo me tu na patuki pong Allah Ta'ala untuk beribadah
Nadena beribadah. Modelek pak kasibiang. Makanja erita ko roko, makanja aku suju, makanja aku tulay, makanja aku tatungi. Dena pada tedongi ko suju, maja erita, tedong malasa. Ito si kong kataw dena sampaja, majato erita, apa modelek pak kasibiang na dena gunakan. Mas sampaja sinapito-pito, dena suku batena, roko na suju na, degaga tuwa ni nana. Dena temat-temat, dena sikiri mana sirin na lanrole na lori pangalata, lama pito-pito. Gangkan na, dena pisau-pisau, marumo mapat di cakon na, marumo mapat di utu na, pak de pana sikiri, kaya dosi, dama-damar ni koro tujun na, dena dapi sikiri. Buku ni gancak ni geloto ni aga. Na yana bitta maka garta matoan ni na demo de magarta mo. De na buku na bitta de maka gala matoan ni labin na 10 na taong umuro na tali magala. Nasaba maka kanja sampajan. De na sampajan mabila-bila. De tinapilay wiro sura makai ponco yarga lai sewe ni patarawewe tasi dia ya si dirakan ukurna satolo masih tak apa aja ya pun nabita tinasapa irpekui nama senang kusyole pungala ta'ala nasa aku tamasan paja bermunaja mabici-bici kusyole pungala ta'ala. Ia mana poji ko cerita-cerita ya rode ga pakalatuan na ia ko sampaja melumi billa. Sigilingan ni maka ceo ko nabit tanasa ngalena. Jadi ia umur maponco ewe nalengi kesempatan puange pasipulungan ngaleta meloe ipaki tu mananung resrumulin pungala taala. Ing ahsantum li anfusikum wa ing asatum falaha. Ni kini ke pokok DC ale nama tu na pasa dia ngat DC na dupai ko suruga. Ni kini ke pokok ja dosa ia mato dupa manang matuk pamalakna sinina dosa pura na pokok. Kena lupa o karena ka. Jadi kesempatan minalengi puang kulino itu makokoe untuk pasa dia ngale tamilo edupa. Nalengi mata untuk mitai akuasan na puange. Nalengi do cili untuk mengkeling-kelinge ayat na puang Allah Ta'ala. Nalengi ati untuk mapahang. Nah pakangkangi dua lala wahadai nahun najadai dua lala cik di lo kanan matuju lo suruga cik di leko lo kiri matuju lo renaka kita pakai dia tita mapaha tama-tama malabika sila surah malabikang kay hadere na magerita batena tayo mapasipulong makukoy kehidupan sementara dunia kehidupan akhirat atau mananungang. Kaya kami gawat di ngongkosona, akhirat perlu may ngongkosona. Ternyata tahu sesa, lino may galak daw ngongkosona. Tetero. Jadi dari agasan naik kue perjalanan na tim dakwah Kabupaten Sidrap. Ukuro biasa masigi upadang idaku. Ya raja me parisa otak nama ko ka dito ka jaro nasi sapi otak besar otak kecil. Magi na wala da sana yurusu kulino ya ko akhirat icarubeani padahal akhirat tu manandungang sedangkan lino sementara nih contohna teta gere ko matarudi itawe makumana rui taro dito ka gatau pak guru na kumana ru batena ya tu di batto eta siratu isa 50 isa bu mun risaliwang itu mun ritanga itu tali masa gue ya rega bujasi sa gue itu ya malusai ya baru ya mau disaliwar mana tuh dia kata pak guru itu seraga aja makor ya komen itu mas sumbang untuk akhirat napa lami ya rona ketemu di tengah bujasi sabo malusa mak bau bale me kiri lo akhirat pak itu manandungang lolo bay ni lolongana sisa rupiah ya rega 5 rupiah bujan lusa mak bau bale ya buja siratu esabu 50 sabu tarui me pasipulong niliang yero aga wadi mapa benga oku bali boleh biaya analino sulina buja lopo pa ya ko akhirat buja dani na kiring ya pe makadaka bahaya ku si sapi otak besar otak kecil
Mana kataw madi kay makor melaw tu mananungang bujalu sana kiling. Iya nama patah selesai lang na sa situngan na tahu makukuha termasuk ni manyamang manang. Dena na siya kataw dena manyamang. Ang kabulata tunri macino-cino dena bosi dena nawalaki aso dena busiki. Ya kutumelo mak balanca ang katunay balanca ang kana sepeda yari ke motor oto. Yang menjadi pertanyaan yulemo kepadanya matta makokwai kehidupan sementara yulemo kepadanya matta matu asurimun ria tu ngamananungang apa iya ko yawana turugila dan itu sementara lagi manyaman nih apalagi tu mananungang mari te pikiriki papadanya menang ya ku perlu ipacauri di. Tapi ya kumako amir bateta makadai bujalu selai layu do mak bau balewe. Aish. Salah cek dek mengotopan sakulinoe. Upa ko mati garoda surungundri. Rugiladan itu. Maparini deh rugiladan. Nasaba ini matong usaha kan makumeto mer cara ta berusaha. Aja nagagataw isasa. Nama ko kami perlu pikir-pikir iki. Ilalan na taruh bicara na puang ya ayyuhallazina amanu taqullaha sini na matapai pada mitau ke puang Allah taala wal tanzur nafsum maka damat ligadeng pada pura ni karona pikiri kita we aga na pasadiang ni alena ya melo na paki tu mananungang resrumundi na puang Allah taala baja artinya akhirat pada pura ni karona pikiri kita we aga na pasadeng ni alena ya melo na paki tu mananungang resrumundi na puang Allah taala wattaqullah nauli sipang pada mitau ke puang Allah taala innallaha khabirum bima ta'malun matipi asrumun lipi na pitaya manaki sininna aga pura ripogo-pogo ipita manak itu matu matoani na timatar pita buto mo pa mapalele pala mese ni maka mo pagala matar pitaw mangalaiha na tawe iputara mana tu watu sidinna oko lagi jelino yang kasoti mako pa apalagi ko sotin na tu malaika rakib ati tu oko lagi lho taulina yang macam asoti apalagi malaika iputara ka sotin na tawe watun nanala nangalay hak na padarwane na pak sa agasana na caw-caw me jadi me kemana nala lay putar asutin na ternyata salay salah bagay ya kumapati kiga bani munio ni gandon na yero kaysan na gandon na nyarang yero munio ni ro yero padarwane na punay galuro dan anu ko je situngan na na patikira tapi na caw-caw ka mak barbaro na ay na marumo to itu mamasang mana mako to nakan na penyakit jantung napakito mi mangung ko so iro nangi aga kana masang napake mi rumah sakit mak barbaro na punana pun natungan na tapi nakan na penyakit jantung tania punana nalay egana tu kasih tahu kemana ipakapu dega katawana ipasiala si tahu padi yolo menrek makan ini ya runang masang mana doh penek mado apa tanianun na boleh ya sinaka ya si salah dega me matu ju pahlawan nalyang idompeng dia na me makat mala yolo mati masinana punana na idompeng matangangi mak dompeng nadapi watun nalapu na buat baman ni alena merumu pi dompengi stok ni jantung na punna na dompengi ano salami matumi ji yang hak na tahu ayana tu patar pitawe matu asurimun ritu mengalai hak na tahu mengalai hak na padarwane na salabagi manai lo tu matu timalele makade ale numuhe anu je biasa ye nakada ai okome je leno ya perluang itu na mukalaka laki itu na perlu mako ko ala ni lo sisa payur purena lahana ala no mo na kada ide na perlu makitu masane jadi manca jiana tu matu ia tu tahu malaya hak na tahu
paleleng tilele pada pak balu enadekan dede apa nih namanya tarala. Jadi sabar amok ki idi teli bangu-banguange sila dato tu matu totong matu surmunri tu mak bangu-bangu itu. Tiloina nak najulungi tu matu tu. Itu jampu purena kodo tu deni lawi biasa dua baku. Tina jujut tu dua baku maka dia jampu wala biasa di wilawi ya. Angka tu biasa darak munasa mutanang yawo ya tu tilo malah bukoloka jamba ku subui. Alai rab bung mana kadalina aja na perlu terap bung maku ko halal. Maka na watana ko ti matutur bung isi bawa jampu salo suruh. Na dito tan na pagaw na tau de na matapa. Apa maka de mita to pia mita jadi na ro perli puna maka de mita to ha. Kendo to kami lo ko lagi lino je na irita je to makanja ke dona. Pamala na irita to maja ke dona irita to pamala na. Apalagi surimun di hadirin sekalian. Tama-tama malabik sila surah malabikkan kay hadirin. Jadi wal tanzur nafsu maka damat ligaden. Pada pura ni karena pikir-pikiriki tawe aga na pasadeng alena ya melo na paki tu mananunga resurumun na pangalata. Ya lino gampang mi menyaman ni. Akhirat bagaimana? Nulemo kepada makoko, nulemo ke pacauri. Ya wanam mami. Namanya kitu mananunga. Tama-tama malabik sila surah malabikkan kay hadirin. Jadi ing ahsantum li ampusikum wa ing asatum falaha ni gini pegau deceng alena na pasadia deceng ni gini pegau ja alena na pasadia ja aga ya deceng kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin dena wa di maka de deceng kutane ya na sanga madeceng aga mata ya kue di maka de madeceng na tania aga mata maka de madeceng de contohna Poboto boto nasa mato deceng tapi de na madeceng menurut agamata tau ma pangadie si tulu-tulu nasa ngalena de na madeceng menurut agamata alena mi maka da madeceng jadi ia pa na madeceng ku agamata maka da madeceng jadi ia sange deceng isapai lalan na agamata supaya bernilai ibadah iro jama-jamata ia na purui pengallah taala ia ku ibadah khusus angka pa patunjuk na napai pagau ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Nigi pego amalan na digaga perintah na puleria nasa nabita maka yero amalan na itolak dini terima. Jadi yaitu ko amalan mila pego ibadah isapai perintah na. Dena pada ko masalah muamalah ya ko ditoga larangan na tapego umui. Ya ko agama angka peperintah na tapegoi. Ko ibadah angka peperintah na tapegoi. Pada masa pajasubu ki barakna maka dia perintahna duan rekam itu jadi dua tumi pagau dia nawat di maka datari pak kena 5 rekam pak dia tu larangan nah dia kata larangan nah maka dia ajak tak sampai jasu 5 rekam tapi perintahna maka dia 2 mi berarti dia ini pagau 5 mas sampai jatuh mati ki tak bere kepak dia gagal rukuk na dia gagal sujud na ya dia natuk bang dia natuk kama angkat tu sih tahu aku ikut buru bang mas sampai jatuh mati lagi tenda dena bang masih nak aku buru bang nak kada makanja aga si kanja nak ke si perintah na tu itu maju ma yolo ketuk bae ne sampai jange itu malepa yolo sampai jange ne ketuk bae pak makir perintah na dena digiling-giling aga perintah na makoni na saba ibadah sana dena tuk bako tu malepa dito na tuk kama mage dega ke perintah na gampang na isang ya kamari pagau namake kana pagau tay makoko deje ka perintahna nanti maka da makanja yak tani nakada tauriulo taje makwa tani aga tauriulo Nabi Muhammad malah dapat tauriulo Nabi Muhammad jadi namoi di tauriulo mato ya curi tauriulo ya sangi salafus saleh ya madecenge ma pedeceng ia maka solangi maka sola masola maka sola tauriulo ya sangi salaput toleh ya jadi salapus saleh tauriulo madece ma pedece Nabi Muhammad sahabatna murid na sahabat tabi'in murid na tabi'in tabi'ut tabi'in yang dari asal salapus saleh tauriulo ya so salaput toleh tau masola maka sola punggawana Abu Jahil
Degaga ko agama na talima kada makanja. Jadi magampal ada ko agama meloy pago. Iya kung kaparintana tapago iya ko degaga dito. Dena to mapangiwang. Kaya parintana ako kurangi. Ako hades asa. Tania elo tania makada sampai subuh 2 rakaat perintana. Aja tak kada dega larangan na tari pago 5. Tania larangan siapa ko ibadah. Perintah. Tanya elo tak, maka dapat ganay 5 rakaat pak, may lele mo to magalak-galak mo sa di. Jadi magampasi sang ipahan. Dia na to ba ko to may mas payat mati dia na to kama na sawa demi to ni suruh ki. Dia hatu galarangan na maka aja mo ba? Aja mo kama tapi dega perintana, maka perintana mi may sapa. Kada perintana taka beri kapa. Ayo nari pa. Ang katuto na pagote ko mas payat mati. Ka perintana takabir pertama to baca pate kupure takabir kedua kupur takabir kedua membaca salawat, takbir ketiga membaca doa, ya keempat kemudian memberi salam. Ang katuto tahu kita ya makdo kupure masa paja sih makdo sih ya dia pernah kayak urun untuk perintana ya. Jadi perlu ti siapa perintana pak maka dia teh kuani makanja daku ya dia pegawai pak dia ga perintana untuk. Nah perlu ya lo dangan daku purni ya lo dangan nang purana takabir ketiga ki. Nah kada anu meloi perkua iro nange dongi jadi kue bule matu nang kasitu kenari to lepasi perkua ikro. Jadi tak dicing berarti mapahang ya pak. Maka ceki ko na bitta. Cari dalilnya itu cari. Pak biasa kan natenya ya kada magi na de tak doang. Magi na de na te melodo aku purni assalamualaikum dah aku de paga uruntuk perintana. Nah kada mapi ya anu dah ku ya naruta tene ya anu. Aja am kana naruntuk. Mawata tu ku te pago ene di mutene dak ku tu. Megalo ku tu mapa pangiwang. Ya ro mutene pago ene maka kadang kan ka perintana ya ku maka de jaga maka dah mapi te pago ene kada makanja. Angka tu sak di makanja de na pago ene bitta. Madari itu ko may yalay bansana no nakada. Oh, matara memang je itu dah ko ini kapa matara pak tatambay. Ya ko maku memang ide na matara tu. Ya ko makada warana silitere na layo ringe kutumana si silitere na. Ya ko na palay silitere sitanga ya tu matara apa na tambay. Ya ko silitere na matara tu. Madari je na gili-gili tahu. Ya ko meloy palampu makada ya to ngange. Nasa matara yaro meloy tambah-tambah ya naruna sama makanja padahal yaro matara ti meloy tambah ini pak makanja ni agak memo pi tambah atau matwa malabik ka sila surah malabik ang kay hadin megar rangan na yaro megar rangan na mema dio tau mati tawe nape malyan ko dega acubekan na tudangi sapa ni ang kagaperintana ang kapacubekan Neme tu kumelo manre ralo katawe na sapa acubeka. Matosi me nakama ma dio tau mati na sapa acubeka. Pura itu matu. Pura ma dio de itu na mate make galipa na napano kutulo makado kutu aje di sakendo si parintana iro. Gana na pago. Melo maka itu mate lo kiburu na palantai katelu eta sapa manang parintana pak deni pago ini pak de runtuk. Atau mata malabikang sila surah malabikang kaya hadir. Magere sapi ngiaga tu ko hari ketiga ya hari ketiganya hari ke-7 hari ke-40 hari ke-100 iya runtuk ede de gaga makoro ilalana salange ang kamu runtuk aku melalana Hindu. Ya ko ede aswan ni asal yang ngerasi itu matata mau tanya itu matata kutumi melodoang mau kumik kadere mau itu permasalahan payah ya lodoang ngasih puang maka dah ada pengemak maka dah puang ada pengemak itu sana tari memanang yang malam di cina pala pelapir ngapalana pasegana yang iki buruna aswan ni tanya maka dah hari ketiga pak hari ke-7 hari ke-40 hari ke-100 dan seterusnya itu kita dapatkan dalam Hindu tidak ada dalam ajaran Islam. Kalau ada pasti ada hadisnya. Teteh. Nama kurang me paja ya
napoje na pako. Malah biasa nagere sa saping atas nama tumaton na nalena manray makarkarato mato iyan. Degaga runtu idi iro lalan na salangi makada matampung degaga. Degaga. Ia angkai makaroba kola perkarobay tautue pitu si bawa yako saping. Mo alele nami kono lemoy ganak mo dina tapi wadi pitu si bawa. Ya itu makarobay, yan itu perintah na salangi. Sedangkan matampungnya itu asalnya dari Hindu. Kalau dari Tamil itu daerah India, ya kuaruna Hindu mate pitu tedong. Yang yawa-yawana enang, lima, apa, telu dua, cidi. Ya cidi hamba sahaya namanya curung itu mi. Jadi itu nama salangi makokoy. Atan nami Hindu ko Tamil sidimi ya kumelo pu anda matande daraja nakuro pitu patelo nagere yare katator melo na nagasana melo na mana patapulo tedok balo ipakinrang latu apo itu bukan ajaran Islam ya ku ajaran Islam makaroba ya makaroba madari na pagawe tapi iya melo na pagoro tanya ajaran salang matampungnya ajaran Hindu sedangkan makarobai ajaran salang malabi na labi madari na labir matampungnya na ya makarobai tama-tama malabikan sila suruh malabikan kay hadir selanjutnya ya kupura ni ilamma tomatewe dena tu nele yelorat tawelo si puluh-puluh ribolana keluargana rigo angkana ne bora kita wenrendre angka tu tahu biasa istilahnya mata siam apa 10 tahun ini apa mak bepa itu ni pelanggaran dena kete mata sia tidak ada batasnya itu tak sia tapi caranya yang berbeda. Pada barang aku tu lalo tasik di tahu tak 2 tahun lepas sikit nampak sak barak ke makume masa mude je tum aku mana tu tomak desi de pernah buat wai pernah tomak desi ya apa tema aku kau apa 10 tahun napa me buat acara seakan-akan syukuran mana je tu ko napa yang kelinga madari itu tas selang apa ang kairo ne lalati mak bici-bici maka dah aja mau paja ikuti mu pegau di mewah tuh mewah lalat tuh. Tapi saya katakan tadi Islam itu adalah start dari ilmu. Ya kalau ada perintahnya kita cari ilmunya. Mana dasarnya? Hadirin sekalian. Jadi komeki mata sia taci dicidina lepa kupuran ni lemak tomatewe loki keluargana mapakai nggak taci di depan ni buarang ngepel tomate sih. Bukan lagi kumpul-kumpul. Tengkali nggak baca-baca ki. Wasna'u ila lil mayyiti ta'aman wala tajtami'u ila ahlil mayyiti ba'da dafnihi haitsu yasna'una lakumut ta'ama. Buatkanlah makanan bagi kerabat mayat. Jadi ini isuruh tu sumpulolona me buah Andre untuk iro tahu nasalaya kurbolero dena nak dumpu Andre dena nale nama nasu dena dumpu apinna jadi buatkanlah makanan bagi kerabat mayat artinya keluarganya dan janganlah kamu berkumpul di tempat keluarga jenazah sesudah dikuburnya di mana mereka membuat makanan bagi kamu ya aja nasa melo 10-10 Rigo angkana ni buara kote andren kupuran ni lemak tomatewe dena ku bolana tomatewe ku bolana keluargaan pak katoto maka da deme mana di toman ku bolana tomatewe pak aku mikir buru bolana sio joni tane bolana keluargana dena kada bolana tomatewe maka da bolana keluargana ya si aja na tolo 10 jadi iya tu agamae pura ni natatapkan nabita resepna
Dena na wadingi palabi-labi. Na kelebihan dosis itu resep na dokter itu manca jiracun nih. Makotone agama ko tambah-tambah manca jiracun nih. Angka mo cek dek kurang-kurang angka mo lasa maka de makotomi ro pengetahuan ku puang. Ya to si ko palabi-labi agama maka dai penjelasan na Dr. Aid Abdullah Al-Karni yero bahwa rakdong dalam bahasa Arab sininna amala pure pagok na dega tuntunanna binna yero nange jama-jamata iga po kapuliyolo itapan atau pure pagok ya po kurang maka dami deje wisang po maka beto mer wisang ya po kay palabina kada macalada ko ya ala iba pia mana ko sininna labinna ayan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rakdong. Yero penjelasannya Dr. Aid Abdullah Al-Karni maka dia saya radong ditolak dari depan igapo kang itapan te poleyolo tau purep pagoi anu bilak binna yero agama iyane yala palisawate mudah-mudahan apa berake pung Allah taala ya agar sirutu kate gangkana pene law aswewanne pene makanja pagoi pene makanja bate te pagoi agama ta sesuai ya angkai na puryo pung Allah subhanahu wa taala. Nah sebab sinin na yaitu fasilitas ang kaya nawarengi asal tapake manang i oko na pura po Allah Ta'ala mancaji pakasiwi manang yan na mo ako tapake me ko adora kange mancaji bali matu asura munrin na puange hadan Allah wa ya kuma jemain subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.